Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste svi super i da uživate u ljetnim danima. Ja sam vama obećala neke postove sa Sitonije da ću postati, što ću i uraditi ovih dana jer smo Sitoniju svu obišli od početka do kraja što se kaže i u tome sam neizmjerno uživala. Ja sam onaj tip osobe koju je odmor onako vrlo aktivan, avanturističkog sam duha, tako da volim da istražujem sve novo i nepoznato, da posmatram ulice i mjesta. Također volim da pobjegnem iz svakodnevnice kad mi se god pruži prilika i kad je suprug slobodan. Kod mene je hajde, hoćemo, ali hajmo. I za 5 minuta ja sam spremna. Bitno mi je samo da se negdje ide, prosto to mi jako prija. Evo, ne znam kakva je situacija s vama, da li ima neko takav na mom kanalu, baš bi voljela da znam. Dakle, otišli smo na Cres, šetali smo ulicama, pili kafu, jeli picu, vidjeli neku njihovu kulu koju imaju. Jako je sve lijepo, nije nam prvi put na Cresu. Tako da uživali smo u danu, prosto u opuštanju, u posmatranju svega i svačega i proveli par sati i onda smo se vratili nazad na Lošinj. Evo, pišite šta vi radite, kako ste, kako provodite svoje vrijeme, baš bi voljela da znam i uskoro se družimo u sekciji postovi, kao što sam rekla, i družimo se u novim vlogovima i videima. Pozdrav šaljem svima!